Hello gagayam, naimbag nga oras yung welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagon daw ay may sagot kada kayo ti part 24 compilation. Dito yung drama tayo. Manang Biana! Manipod kinikabs at bagbag san naapod no anagan tintay drama ita. Kasto'y mantiko na ni kabsat bagbag. Dear Manang Bianang, addaman mo't kapadasa kakayat ko pa'y drama kan ka. Kapadasan namang tadlinglingay, kan mang tadadal kadagiti padak ngagdengdengag. Gaputan na bannog ka na umak ngagtrab-trabaho iti daga. Nagsapulak iti sabalya pamataudak iti kwarta, ket iso ti panag-ahentek itagduduma. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Bagbaglakay, nakitam tayo kabarbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilo. Ne, adaya. Kaano ang gimata? Di kalman. Impartyan na kanong garod iti babaw eh. Anya? Ne, imbag man ta nakagatang iti motorsiklo na. Buen. Tayo na ganan siya na kanaw iti naglakwan na iti lugan day chay. Ay, di ginatang naalugan. Sana inlako iti nangingina. Buen. Mayat gayam ti agbay ensel iti lugan lakay. Wala. Sayang. Namok kumamot agmaneho, kanan agmekaniko. Mayat kumatikas dyan negosyo. Jak to mo. Ultimo agmotor, jak mo. Mas dawa mo nga mingking ka ah. Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa mo kababae ha. Kit kasano ang makasuro gawa mo motor wano, bisikleta lang ko ma. Wano, agiskwila ak sa iti driving bagay. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagadua trabaho, iji talon. Ay, agmula ka kidi. Awang mo lalugan mo. Katuladag nga rudmat ni Uncle Danilo nga ag-ahinti tilugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparagan ko na day ta trabaho. Taalin niya na, ti kakasta. Nalaing nga agmaneho, kun nalaing gutlaeng ang mekaniko. Iso kasta, ti bagay na ang negosyo. Nakapapal ka mo't Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti tilugan na niya. Dakkel mo gayam ti matubod ita. Ay wala ang magbag. Ngam depende. Iti mailako malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namok kumamot tagkilatis itilugan. Kaya't kumati ag-ahintay. Dak tumamot ag-repair kan agmanihula kumangkal. Kat saan matla alugan ti mabalin a pag-ahintian kanakan. Ado, kas kumay ti balay. Dingwan, kendab dumabay. Ayuna na. Padasag sama ti ag-ahinti iti balay May mayat manan akanakan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Alaman, padasag man hanggan. Wan, patasam kita'y. Mala, intay mga nan bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bagay, ilakok sang tainuang ko. Anya, apay nga ilakom ngay. Anya to saram nga agaradon ngay no ilakom. Manyakon, nauma akong nagtalon. Anya? Aggraduar akong nagtalon. Paggraduar akong tibagik, bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anya taramidom nga rudan no di ka nagtalon. Ag-ahinti akmat na. Tuladak na uncle ko. Kaya sano nga agahente ka? Kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan ganila ko. Mabalin mo ti ag-ahinti ti animal. Anya? Iso nga ila ko kung tinuang ko bakit. Tapagpuo na kitding ag-ahinte. Lalako kung tinuang ko bakit. Iso nga inakitaan tay laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da kano amin. Iso asurtek no matawarak da jay. Igatang ko tay naglakwak itinwang. Ay ala. Lalaing nga ruti agahente tanay. Binaybay amon jay talon mo. May matikas sa trabaho bakit? Nalaglagan ang trabaho. Instant money ba eh? Ala nga rod. Ingkan. Tapno makaawid kamutlaang nga dagos. Gumatang kay ti kalding, Uncle Danilo. Nay,
Ang daya tarakan mo akaldeng bagbag. Adang girl. Kan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ko kung tinuang ko. Padasag man mo ti agahinte. Iti animal. Kaldeng ti ilako kita. Ay ka. Wala. Mayat ti agahinte. Nulakit di talisto kang agsapol iti ilakom. Gatang mga roden ti ilako akaldeng ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti kaldeng. Ibirok mo pala iti sa balay. Kanakan. Kumusta ngay lakay? Naikontak mo, dagitay lako. Awang magumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpasturak. Kumutong adagi dya akalding. Ay kat ano sampay nga isa katyan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti aglako. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin yung lagi dya. Anya? Kahit, si daan amin, kasta? Saan Ilakok ti per kilo Isurusuro ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no adda gumatang. Ta mga no utaangen da. Awanen ti pagpuunam. Ay wala niya. Mala, ta ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako ko dagiti kalding ko. Ha? Ay nasayaat Inkas da amin. Wain, may sa tao tinanggatang. At natubo akin si Mel, bakit? Aya! Ay kat nasayaat unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangem ngay. Kumpurme, agbiro kak bakit? Apay nga agberberok kay tibaka, bagbag, barok. Pagberdyam, Sana na, tarak na. Ada mo yung alakaw? mawamot mo. Padasam man ti mapan ija bagatan. Ta mga no dala ko da ijay. Sapay na panuga ko na magmag na. Kuna ko na dapay latay bakayo, nana. Talun sa dagitay bakayo ite. Wan, talo, nga mawanan Pinartik ti may sa di birthday. Hagasam man, birthday lang, ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan na. Tapno maramanak pa'y mati karne na. Katay duangay, inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may sa. Pinarti may idi anniversary may idi di asawak. Anyan, nagsosyal mo tag. Talaga kasta. Isungaron ngagtarakan katapno da partom. Sana ya. Sayang ginatang ko man. Nao di ka mga men. Agbirbiro kak idi iti gumatang nga mawamalt. Iso pinartik idan na. At datay may satarakan ko dita nakapagod no kaya mo agatangan. Anya atarakan niyo? Baka ununwang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. Owan niya, kursunadam ti tarakan ka. Organic day tajak pakpakanan iti pegs. Galyang kan sabati pakpakang kaw. Mala, gatang nga ron iti 2,000, nana. Ay grabe mo day ta kinabarat mo bagbag. Kan nagbalor iti 8,000 day ta. Wow, nangihinaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay daytan. Panagkitam lang day ta. Ngamuray na kutong day ta saan at akong. Balasang pa'y ababoy day ta. Nasinaw pa'y lang day ta. Fresh. Sa nagkutong? Kuha natan ako, Sem. Agday-dayet siguro, Ala, gatanga mo ni Teot Somel. Awan, nangina, nana. Sige, agsinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar. Nagbarat ka magayam. Sige, oray 5 milat na nga rudan. Awan, saan akaya, nana? Nakutong na ita. Kan basay. Sige, oray 3,000. Last price. Mala. Sige man langan. Alamaw, basta i-cash mo, Diyak kaya ti utang. Nay, lakay. Medyo dakkel mo day ta naghatang mo ababoy. Wan bagay. Naghatang ko iti nalakaday ta. Naalak la iti 3,000. Mabalin ko nga ila ko iti 7,000 day ta. Di oray 8,000. Mabaling.
Ay, apagiso! Agpakasar, jay kumpare, minton umay alawas. Inkadamagay, ang mga no awan pa'y nagatang da, partsinda. Ay, una niya. Sige man. Inak ikontak tinagatang ko bakit? O niya. Magusto mo't lang to'y ginatang ko awasing masinta bakit? Ay na, nagpintas lakay. Anya nga dito, automatic. Wayne, tapnusan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw. Isa ang mula ang timalabaan, agbilag kan tulangan numalpas. Sana balay, ta bastante mo tidanong tayo. Ay na, nagmayaton ngay. Hinaimbag man, tagimatang ka itikas to, ilakay. Anya sirbiti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, nujak igatang. Ay no kasta, naganan siyam, ting gatang mo dito eh. Wan bakit? Adaman ang gatangag anwang, duha anwang, ilakok tumaran itinangin ngina. At dantuman maganan siya kaun. Anya ti kahit magatangan tanong sumaro no? Ay nalakay, uray di ka pala gumatgatang. Urnungan takit di ti kwartata. Ta pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw, sikat ti makam mo, bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayo nanang, dua agasot day ta. Ay, may taman pa'y ngay ka nagiti kwarta ka na ko. Wen, taramanan nyo mo, ti ganan siya ka. Kas ahintay. Ay, mayat sagi ititikita mi ti dayta, anak ko. Medyo, nanang. At damat ha, may mayat ti kas trabaho, ta nanamnam ay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaon dagiti mulam. Awalan ha. Nataydan. Nagpudong magamin tagtrabaho dyan talon. Makaumakan, makabanog. Anya? Kat mayat nga raw, tikitam di taa pag sa pulam nagkaw. Mayat ananang. Instant akwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo Danilo. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akal man. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya. Ay, wan. Manute urnong tan. Umdas nga tan nga igatang tayo ti tricycle. Ah? Kunak man, no urnungan ta, pagpatarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tan to iti sabali bakal. Gumatang takit din iti tricycle ta. Tapno adamo serbistan ah. Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka maukaraan. Wala hanggal. Abay, sigala kabailan natin gumatang iti service. Ah, kabailak matanggal. Ure ahinti aklay tinwang kas kada bakbaka. Kawan man na. Awan mo mangibagpaka di mo kabailan ti gumatang iti service mo kanakan. Mayak hindi ah. Tadan service yaw. Apay. Amom ayat agmotor bagbag. Agpraktisa ka hanggal. Agsuro ak. Nalakan sa laang mit amasuro. Awan! Nalaka. Basta lagi di interesado ka. Nalaka laang. Kanakan. Bakit? Ilakok ti tricycle ta. Tagumatang ak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo aya? Nangina mo ti purwens. Magurnungak ah. Mabitak lang makaurnong. Basta gagitak agbirok iti ilakok anwang. Nga payaya, kaslaganat ka amadaan itilugan. Umapal ka kina uncle mo anya. No kabailan na. Di kabailan tamay. Makitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Apayaya kasta ka. Napipiya ka ni uncle mo tasigudan nga adu ti kwartana. Ta nabayagan nga ahente tilugan day jay. Inut tulat ta makaurnong ta Di ka ganat nga agpaadaw iti kwarta. Kaanong tupay bumaknang tangay nung kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo da. Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman pa panakbet. Agay ayab diya kumpare ki balay da. Madama ti siyat da. Rabien, lakay. Di kan mapan. Arak tumo lang ti gagaraom ijay. Italaeng. Kan adda mapanggo kita na lako anwang. Sige ah. Mapana ko.
Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo no sumangpeta. Anay, da ka mo gaya man, dakay. Kasangsangpet ko bakay. Agpulisak pa'y. Anya day, Jay? Kalding may kanuwang Jay agun unay. Wait, ginatang ko. Ilakok no bigat. Addan na kontak ko apang ilakwak. Na, akin kukwa ka dagiti ginatang mo ngay. Tay kumpare ni kumpare. Duaan wang kentalo kalding. Na, nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawara kay tinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo ngay. Kaadamo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kwa. Ay na. Di mo na awatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Ta, bayadak to nubigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Ta pagbayad ko nubigat. Ha? Napintas ba't to'y nagatang yung alugan nyo, Rona? Kaano ang ginatang nyo na ito'y? Di kalman, Uncle. Ilako ka din ni bagbag na ito'y. Ala, saan, Uncle? Lugan na ka, no? Aya. Pagsusurtin sa tikan na kakiti panag-ahinti na. Ayan na nga'y. Kanayon mga wan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito. Rimwar manen Uncle. Nagbirok iti ila ko na. Talaga nakasuraw nga ahinte di asawang balasang ko. Maya magindi unaan nyo ko maapatarimahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Iso nga rod mo ti ibagbagak ken ni bagbag, Uncle, ngam di na mo't kayat. Maudin to ka, no? Itulin mo dito kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ala, nagadon? Wen, naglakwak itilugan da ita. Nangalaam nga itilugan ngin lakom lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangay? Ginatang ko nga raw. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng. Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Asino day di abuseng? Jay, boss ko iti bayin sel bakal. Anya? Ay, di ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, ti bagbagay. Ket boss mi ti bagbagimi Sige tarumara. Inkam agsapol iti maila ko alugan. Anya, napnek kay tintag ko bingay mo ako harta pare. Uwan ba na? Napna ka kitis to. Nambibit gayam abumak nang karnap ti ila ko. Wena, tasana na masapol tipunan. Agsaga na ka. Tadamanan operasyon tayo, Norabi. Uwan, Buseng. Saus. Ada ka no mo mapukpukaw anuang kan kaldeng iji amyanan. Malasang ka. Dalawa kaldeng kan dua anuang. Ha? Ala, kano pa inanang? Hindi pa ilakan no na panalawas. Anya? Sapay naglako nila ka iti dua anuang kan talwa kaldeng iti last week. Anya? Nangalaan na ngay. Mabit lang na nga. Hello, lakay. Rona, ada ang presento. Natiliw kami. Anya? Abay! Nagkarnap kami tilugan. Anya? Bakit? Jacket ti mabalod. Tulungan na ka magaruar dito. Gunggo na ma! Nagkunay namin na makikapang ka iti da ang grupo. Ahente kung kunam. Ngam karna paramot gayaman. Ngayon bakit? Nailaw anak. Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kada baka ken kalding. Ngam binaybay amat. Sa bali ti sinarek mo. Dakdakan mo nga minti kita tilugan. Sika pa'y gayam kano tinang takaw iti mapukpukaw akalding kenwang ije lugar tayo. Namunta sak bakit? Katuan! Iso nga agrurutap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka, ngam ne.
Jak maikari nga on time ti pa nagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon. Iso busy akton. Ro na ba pangasim ka tiya? Di nakisuksukat ka bayatan ti kada dito'y pagbalutan. Pangasim ba sa kumalahang ti lalaki ti biyag mo Dagita ka ti pang panunutomon. Ti panunutam. No kasano ang makaruwar ka. Ingkarok nga rod ti basol ko iti pagbaludan, kat idi nakarwarak, nagbalbaliwakon. Pagbababawyak di jay ngay naramid ko. Iso adjakon inulit apulos. Alakastan, tuy kabsat mo no gayem mo, bagbag. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, ti pakasaritaan ni kabsat bagbag. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, parity script kan parity drama ti gayam yon Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Josepa sa naapod no anagan tintay idrama. Kastoy manti ko na ni Kabsat Josepa. Dear manang biyanang, aminak nga itikal labas, nauyawak. Kat gapoy ti dayta nga ugalik, adu timang babalaw kanyak. Pulimi nga min ti gwapo ken napintas. Iso ano adala basit makitak, uyawak adagos. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Nanang, rumuwarak man pay. Ada pa panak. Papanap, maluman. Ada ngamin agaw awis iti dinner. Pagustuak man. Taapag isaw. Ano mabisinak. Anya? Nay junior, asino ngay dayta? Tay may nga crush kanyak iti pagadalan nanang. Anya? Ay, kita ata ang mga nupikutin da ka. Uray ka sa nuti pa ng pikot da kanyak. Di dagbaligi. Nang runa no saan anapintas. Kahit kasta mo na rumwar, saan ka nga agsukat? Saanin Uray tagwapo aklat ta. Sa bagay mo kay anak ko. Oray saan ka ngagdiramaos? Gwapo ka lata. Puli tayo nga may napipintas kan natataar. Takasanaw, napintasak. Kan nataar mait ni tatangyaw. Ay, sino pa'y kumanga iti imalaan yaw? No saan ada kami iti amayaw? Dadayaw ti katauran ken kapintasan a pamilya dito'y lugar tayaw, anak ko. Nanang, umadanin ti panagdebok. Kasanungay, aghanda tayo. Ay ko siyempre, anak ko, mabali na yamot asaan. Awan kwarta tayo, mga nanang. Ay, urayawan kwarta, basta adabagas ken maparte. Partsin tayon to tay baka ni tatangyaw. Ha? Baka na ayaday jay. Kat impatarakan dan sa lakan kwa na. Baka nanday jay, tanabayag mutin at tartarak din na. Naimbag no kaya na? Di uray man di na kayat, awan maaramidan na. Di tayo bagbaga apartsin tayo. Uray taawan dito ni tatangyaw. Napan nagkarpintero iti lugar na kasinsin na. Kat, alangan asaan na dumaray ni tatang iti dibok, nanang. Ay, kontrabidan tumula ang day jay. Iso bay amon. Di tayon awisan jay amayaw. Hello, Usipa. Apay nga imbawag ka? Lakay, nagswildukan. Saan pa ya? Ito na sa padumaden Eh, agbali ka man pa'y kaniinsan mo. Ta ipawit mo itamot laan. Kasapulan nga minagiti anak mo ti kwarta. Pangusarandaya. Kababain. Bali ak abalay. Ada importante agatangan da iti pagadalan da. Agpawit ka, tanay. Awan pakutangak dito ilakay. Ay, Sige, agbalikan akta ipawit mo. Tanay, maibusan tilod ka. Malaalala, bye. Mari Ariam,
umay kanto inton bigat ije balay taag dibo je buridak nga anak ko. Lay, nagbiit ti panawan anya maray. Kaano la di ubing ni Diana. Itabalasangan na talaga. Wen maray. Agparti kami iti baka. Isu nga umay kanto wine. Ay, kuwan maray. Umay kaminto kadalakay. Kanda kita apu ko may. Ay, adadag iti babasit nga apo ko maray. Anya babasit. Dagiti ka di ubing nga apu ka. Ti kayat masawan maray. Nay, daya mo dakil nga apo ko mari ariyang. Ket nagpapandig sa mo amay. Ay, saan lang nga rod na di makil dya inauna nga anak yaw. Saan nakiasawa pa ila itipada na mo abasait ay awanon Talaga ababasit amin nun dagiti anak da. Ay, sige. Mapanakpay mariwain. Di ka kuma mo-off-offen itimbagak maray. Saan ko nga uyawen dagiti apukom. Wine, ibagbagak laang maray. Kat, mapan kayo dita balay da nana Usepa inton bigat nanang? Saanan? Excited akpay kumamapan mangbuya iti panagdibo di anak na. Gamkas jay mga mintimbaga na. Nadismayaak. Ay, nakauyaw nga ruday jay nana Usepa. Kaputa na pintas ken gwapo nila kay na. Paglastugnan. Ay, wan nga rod Ayos laeng kuma or agpalpalastog. Basta saan kumamit nga aguy-uyaw. Tama ka pa sakit mo titirik na tikas jay nga aramidan na. Wen nga rod nanang. Ay na. Iso ano da duman, no adda okasyon dita balay da. Jak mapmapan, tanagalas mo ti ugali na. Agin sa sayaat no iti sangwanam. Ngam iti ununag na, aguy uyaw mo't gayaman. Nala, si kalatan ti mapan iti balay da no kaya mau. Tapnawan maibagbagada anak ko. Masadutak nanang. Nakalaslas tugtumot la agpas ken. Awan ganas no kasyay. Nanang, apay nga pinartiyo je baka atarakan ni tatang? Awan nga rod maparte iti panagdibaw ti kabsat maw. Isu aday jayan ti pinaparte. Unay kay mutan. Imbis pagkasarak to jay. Ay na, guwapo ka, anak ko. Daw ti agusto ken ka babae. Pilyem to tay baknang a babae. Ta isunto ti mangikasar ken ka. Iso ti aggastaos para iti kasaryaw. Maminsan lang agdibo ti babae, anak ko. Ken tapno mapadasan mo jay adem ti bongga adibo. Siyempre kita nakapimpintas jay adim anak kagaon. Kasla artista. Nay, agpagatang kay man nga rod iti arak. Tarugyan min ti agsyat. Di pala nang rugrugi iti programa. Agbarbartik kayon. Lipasin nyo pa imot ati programa. Eke, basi-basitin mo ti agtagay Saan mi agulpian, nanang? Anya mo tikas nga aramid mo, Usepa. Ay, apay ngay apinapartim je baka. Wan, tapi nagdibok jay anak mo. Baka mayaday jay. Amo mapinatarakin dala kanyak. Kay, imposible nga iti kabayag mo na mga aywan iti dajay awan bingay mo. Agudwa kayo mo iti akin kukwa Ay, nakasano nga gudwa kami ngay. Tang-tangdanan na nga raw na mangipas-pastor iti dajay. Nay, tangtangdanan na kagayam. Ngumabay ngay, di mo mo't irimit kanyak titangdan mo. Naglaing kan ngay no alam amin na pagbanugak Usepa. Gastador ka nga ben. Ay, hapaw kasano da ito yan ngay. Anyat pagbayad mo iti dayjay ngay. Hey, hulugam Sana balay ta para mo iti anak mo dayjay. Nagpasken kayo ajak amaw. Di mo man lang pakaamukan niya may. Kasla sa anak akamang ti pamilya tayo iti kastangar aramidam. Ala, di kan agungay tlakay. Relax. Madiskitaran ti kwarta. Sigurado nga men adi mo kanunungan ti bongga apasken. Isu nga inlimod me ti amin ken ka. Suray, wine. Ay na, yapaw jak amukan ka. Di kag pampanunot abak-baketan. Apay anak kami suot ka asimang petmilyaw. Papabayadan da, di patarakin da baka kanyak. Anya,
Kahit, Kahit nga, bayad ma. Tas sikat tinang papartay. ya, pangalaak nga iti pagbayad ka. Awan mo kwarta, awan mo trabaho. Si kamay ti agsuswil daw. Masapul abay anak dayjay tagong ungat yakin kukwa. Isukag sardeng paila dagiti anak ta nga giskwila. Ala, awan problema iti dayta. Di uray sanda nga agiskwila, mabalin may. Ituloy dan tumil ati agadal. Linton makabayadak iti utang ko. Uray saanin nga agadal dagiti anak ta. Tagwapo, ken napintas dagiti anak ta. Adun to ti agusto kadakwada abaknang. Dagitin to asawa dati mangbiag kadakwada lakay. Ti lalaw-law at mabakbakitan. Ano siya? Okay lang oray dyan agiskwila, tatang. Makapasadot mo't lang. Uray siyak tatang. Maawatak no pagsardangan dak pay laeng. Sumursuro taklatan na iti pagayatan nyo kaninanang. Ay, sana balay tagtuloy kayong tumilaang. Itala asimistre ngagsardeng kayo. Tanay, masapol ang bayadak di baka nga impatarakan da kanyak. Ay, pasensya kayo na tatang. Naparti jitarakan nyo idi kasangay ko. Di umangamin impakam mo kanyak. Tapno nagdiskitarak ko may ti sa bali na partay. Diyak amuwa kaninanang. Isumo ti nagdesisyon iti dayjay tatang. Alas na balay, nalpasan. Tinapatag, naragsak ka, anak dibaw, anak kaw. Launay atatang. Ngamin, adu ti dimmar ay idi kasangay ko. Idila na pasamak ti kasjay. Nanawsi pa. Nagpintas diyan na. Iyo hindi nagdibaw. Kasla mo agkasaran iti kasya lang ana. Ay, uray saan nga agpustura ti anak kaw. Talaga na pintas, rikaw. Natural ti pintas na. Uray kaririing ng tupay ko napintas. Sana kas iti daduma dita. Nga uray kasano ti pa nag-make-up da na alas dalata. Kita jay anak ko alalaki. Nakatataar. Nagado ti agusto kan kwa na. Ngam, di nalaikan ka no. Ay, no dala ko mapan nakaikarik. Arma ni Diana. Agraraman ka mo, rikaw. Ha? Apay, ba nang kaaya? Bak nang laan ti maikaray nga agaram kan ni Diana. Ta artistahin ti pintas na. Naawatam. Apay nga ta. Ano adda ak ijay ili? Ada pay tay makitkitak. Nagababalang nga rudan ti agong na timangad paylaang. Ay, anay ikaw. Habay apinitik mo tingiwat ka. Nakawi-uyaw ka babakitan. Na, Nasaya at ayati kastangan aramidam. Bakitan ka, adyag na nakam. kadagpay sumutibag bagak. Mais-stress ak nga raw na makakikita ak iti kakasjay ak klase ti tataaw na imbaglakit din ta napintasak. Kang guwapo ka mahit na kay. Isuan na pintas kang guwapo dagiti anak ta. Agyaman ka kiday ta naparaburan ka iti napintas alanga. Saan kat akasta nga agwi-uyaw ka? Ay, maditi kasta nga aramid, ma'am. Diya mo aguy-uyaw. Na. Ibagbagaklaan mo ti agpaisaw makikita. Kasla ko madam Mari Ariam kanda gijay anak na. Ay apaw, agkakaingas da amin. Uray kasanupiman ti panagpapintas da agam isulat tamo ti rup-rupa da. Di ka man aguyuyaw. Tasaan anasaya ti kasta. Tano uyawam ti may sa ataaw. Kasla inuyaw mo mutin ti Diyos anang parswakan kwa na. Na, saan mo ta? Sana pa naguyaw ti kasta lakay. Prangkaak lang amin ngagsasaw. Makamu ka. Sapay ko ma, tawan to ti pakakarmam iti kasta nga raramidam. Mari usipa, umay kayon to di tabalay tagluto kami iti pagsasangwan tayaw. Apay, anyat okasyon, Maray. Naggraduar nga minin ni Sally nga anak ko, Mare. Silibraran mi man ti pa nagturpos nan. Ay, nakalpas gaya man, jay anak mo. Ay, uwan na. Rumbang laang makaturpos. Tapno, adamot pagkarit na ta. Kurang itila nga, jay anak mo.
Ha? Tano dagitay anak ko ay uray sandan nga giskwela maray. Ta sigurado mo la abak nang to ti pakiasawaan da. Ay, no kasta. Nagsardengdan nga agiskwela, maray. Nuwain, pinagsardeng miidan. Ay saan na balik? Tagwapo kun na bintas da. Sigurado bak nang to ti maasawa da. Diana, Junior. Ag-enroll kayo no umay asemestre. Tagdis kitarak pay laang iti pag-enroll yaw. Ay, Jack agiskwil ang tatang. Ni Diana ano agtuloy pa'y. Manjak mo ton? Masaduta ko nga agiskwela. Apay kay. Eh, sayang tinarugyan yaw. Mga asawa akong tatang. Negosyante di asawa. Isawa saan na masapol nga agadalak. Uray siyak tatang. At dabak ng anobyo. Ingkari nang ipaay na amin nakasapulak. Iso nga uray siya ako nag-eskwela. Ay, agadal kayo pay Sa ka itong mga asawa kan makiasawa. Manja akong tatang. Masaduta nga ron. Agnegosyo kami langan itinubyak. Uray siyak tatang. Masadutak mo ton. Taga-ano nga'y tinubiam, Junior? Taga-kabangi-bangaili nanang. Si ka nga'y Diana. Tagaan daw tinubiam. Taga Isabela nanang. Naidistino lang ijay ili. Iso nga da ditoy. Saan kayo aparitan ang makiayan-ayat? Basta bak ng tipilyin yaw. Tani, awan nadal yaw. No siya, 100% abak ng ni girlie. Tado ti negosyo na sentro, nanang. Tulungak to amang i-manage ka dagajay. Nay kayam amom to nga rod at tinubiam, Junior. Ipasyar mo to dito'y balay. Uy nanang, inton at dawayana. Ka tinubiam nga'y mo, Diana. Ba nang mulaan? Wala, nagadulugan na. Aya! Ibagam to mamay amang ibingay itilugan na, anak ko. Ay na, makilugan kayon tulatan itilugan may nanang. Di yung lamot agmaneho. Unan niya. Ala, makiluglugan kami itong harudan, anak ko. Apay, di kay pay agkasar itinubyaw, Diana. Saan nanday takasar-kasar tatang? Tinapatag, ang gininayat kami itinobyo. Ipasyar mo to dito'y balay tinubyaw, ta kaya't ko ang makasarita. Wen, dumteng to day taka nito. Saan pa'y lang ay ta? Eh, si Kangay Junior. Kaano nga yung amom tinubyam? Kaano nga kasar kayaw? Inton na dawayana, tatang. Makumikom kami na talaga itinegosyo na ita. Sana hindi ta kasar-kasar. Ay na. Nagpintasan da ito'y arilaw, anak ko. Nauma akong day tananang, iso ako kwayon. Day tipay ni shoulder bag kan wallet. Ay na. Kaslabag mo tiyayamanin da ito'y kanto'y wallet, anak ko. Ay nanginada kita nanang. Ginatang tinubyo. Aya, anyat serbina nga agwalit at no awam mo ikarga ka, anak ko. Kat ikan kayo Adoy, daribo. Ikargayo di tawalit yo. Ay na. Nagsaya atin, anak ko. Ay, talaga abak ng jaynobium, Ikan nakagayam iti kwartam. Win linawas nga ikan nakitikwartak nanang. Apay ngaya di mo mulay pasyaran dito'y balay, anak ko. Ay na, makumikom. Nalala, sana bale. Ay, pasyar mo to, no, mawayaan, iti trabaho na. Anya trabaho na, ay, anak ko. Inhenyero, nanang. Aya! Ay na! Hay! Nagsaya atin. Adan to inhinyero amanugang ko. Nanang, kadwak tinubyak. Ni girlie. Girlie, iso ni nanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo? Padak mo't abakit to'y nobya ni Junior. Nanang, sumungbat kayo Sige. Sumrek kayo. Apay ngay, bakit mo't jay nobyam, anak ko? Bakit sapay ngam iti siya? Praktikal tibiyag itan. Uray atabak nang mahit.
Iso na lang, ta, di mi mabalintag kasar. Ta saan ana-anal ti kasar da iti asawa na. Nabayag ngamin na nagsiina da. Anya, kahit kasanaw na agsinubyanda. Saan? Tada sa bali a pamilya di asawa na. Iso din to mapasamak da itananang. Agpada kami gayam iti sitwasyon ka ni Manong Junior, nanang. Ah, Tauray tinubyok, di nak mabalin nga ikasar. Takabit naklaang. anya, kabait, abay ngay, ay, madia anak ko, kababain ti kasta, anya lat sawan ti taon nga eh. Kadi ibagbaga ngamin nga da asawa tinubyok, ha? Ibagayo abaro. Ah, Sige tagdigos akon. Agkita kami ti boyfriend ko ita. Ayan dagiti anak ta. Papaingay nga italang nga imbagam da ita kanyak, usipa. Isumutla di na mabalintag kasar Tanda magayam asawa dagiti karelasyon da. ay, relax, Ah, relax ka ay, dila kay, di ka unay agong ungay. Sa dabalay, tanapintas ti biyag da. Ado, ti kwartada, mangmang tiddapay, nudaduma. Ay di mo konsensya dar aramidin dagiti anak mo. Ang mga numay sagmak da. Anya! Anya ko ti bakay sagmakan dangay. Awan, lakay. Nanang, Ala, apay akas ta tilang nga masimangbut anak ko. Nagadaw ti kamo ultirupam. Impabugbog nak ni Gerlay. Ha? Hapay! Natiliwan na nga na nag-checks. Impabugbog nak mo tayo. Sininaanak pa yun. Anya! Nanang. Ay sos, hapay tarupam anak ko. Nagadaw ti karamot na. Linuguban nagtasawa tinubyok. Anya! Apay, natiliwan na kayaw. Uy, nanang. Nasanputan na kami ti dagos na. Linuguban nakmatan. Nagsakit ti bagbagi. Ay sos, anya daytan ngay nga itsuraem anak ko. Ay, kaasi ka may. Kasano daytoyen lakay. Masikog meten ni Diana. Kat sinaan ka nun tinobyo na. Kani Junior, ado ka no tinautang na iti ex na. Singsingiran day bakit nga ex na. Ay day tanti bagbagakan ka usipa. Di kan tumang nga nagpampanunot. Makitam ti bunga ti aramid mo. Imbis nga men nga nawaam dagiti anak mo. Saan? Ta pinanuynuyam ida. Ay, huwin nga raw lakay. Agbabawi Agbabawi ka agam naladawon ti amin. Agam lakay, tulungan ta dagiti anak ta. Kaasi damay lakay. Ay, makamuka mang resort iti dayta parikot. Sulwam asulbaran dayta. Tabak-bakitan ka ngamin nga wam manaknakem na. Agtrabaho ka, tapno adda pang suportam kadagiti anak mo. Inanusak ti naglabandera iti karubami tapno at pangalaak iti kwarta. Tadinak meten ikan tasawak iti sweldo na. Masyanak ngamin kadagiti anak ko, iso atultulungak ida. Ngam kaasi na adameten trabaho ti lalaki nga anak ko, kat nakiasawa meten ni Diana. Dakkel meten ti apu ko, kat naragsakak, tanakatumpong iti nasing patalalaki ti anak ko. Ala, agpatinggaditan, dahito akapadasak. Tigayem mo, o sepa. Ala gagayam ditan, tinagpatinggaan day ta apakasaritaan, ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, tigayam yo Jenna Almoite. Kat di yo kumalipatan tag-like kan subscribe dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagnina, kada kayo amin. Manang Biyana! Hello gagayem, naragsakngal daw tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod nga rod kinikabs at Mario sa napod nga nagantintay drama ita. Kastoy ti kunana. Dear Manang Biyanang,
No dagiti daddo managanak kat adda paborito dang anak sa balimat kanyak. Ta adda paborito amanugang. Adda kay kayat ko. Ta naparabor unay kanyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Tatang, inyagan kayo iti si Danyaw. Nagluto ak ngamin iti bulalo. Ay na, nagimasan. Ay ala, ay sumrek ka pa'y barok. Kapag isaw, awan sidak ita. Ay kahit mayat nga ro ti timing ko tatang. Ewan nga raod, ay na, nakasingsingput ka talaga ang manugang gabi. Sapay kumata, di ka to agbalbalew. Sapay kumata, talinad ti kinaman nagparabor mau. Nakasingsingput ka. Ay, nagasat dyan ako. Takaskan ka tinagbalin nga asawa na. Kinuray siyak mitin Nagasat at, nakamanugang hak itikaskan ka. Ay na, basit laban agday tatang. Alang ro din. Saan akong ngagbayag? Ta sumurek pa iti trabaho na madamdama. Malaga raw, ingat ka itidalan mo nga gawin. Tatang, sumurot kayo inton bigatwan. Agawid kami ijay lugar da gabi. In kami agpasyar. Ay, kawin umayak Mabalin aya jak umay. Si kamay. Anyat usarin nyo alugan ngay. Ajay basbasit. Tada tayo laang matimapantang. Sana makaumay daman ng Gemma. Isurot nyo pa'y lang amin ida. Sumurot to man dyan sadot nga asawanan. Ah? Masursuronak na makitkitak ti panagrup-rupa na dyan bayaw mau. Naimbag pa dyan asawam, ay na mabangbang aranak sika. Nangrunan no ada ipapet-pet na kanya. Kat nasingput mo jay asawa ni Manang. Nagagat pa'y ngagtalon. Nagagat Nga mawa makukwarta na. Kurang itidiskarte na dyan bayaw mau. Naimbag pa dyan asawam, tanalaeng ang dumiskarte iti kwarta. Naparabor pa'y. Ken professional nga main. Iso nga da natalgad at trabaho na. Gamjay may sa manugang kungay. Ha! Manalon unlay. Inak pa'y mapaputputan mo't iti kwarta. Ala, baybayan yun. Tani, nagadumot nga rod ti anak da. Ado, ti sopsoportaran da nga agasawa. Hey, dahita pa iti may sa dilawag kadakwada. Nagrigal lang ron ti panagbiagdan. Anak da pa'y lang anak. Haw! Nakaap-apal da nga rod tang. Taada anak da. Gamda kami kanila kay ko. Awan pa'y uray maysa. Nalalasa na palay. Pintas ti biyag mo iti sidong ti asawa manakaw. Dumteng to dayta Aganak kan tumilaeng. Naladaw la siguro. Tatang, umayak man. Adda kayo. Tang, Nay! Apay! Kanyat ibagam di ma. maya man dumawat iti bulong ti marunggay yo, tatang. Ken kalamansi. Ken tay bunga man gayam ti papaya yo. Tagrag-rag-rag na malangan. Manibati ka iti alaan mi iji lugar da gabay. Tapno ada isang put mi ijay. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ay, mapang kayo iti lugar da bayaw. Wala, tayo naman may iliwan niya balayan ka. Nabayag kay tadi kam nagkikita. Kababayin may, nawan may isang put may. Iso adi mo ibusin dagiti natang di tarubayan, ta pasalubong kaw. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ibaga mga miniji asawa matagmula. Uray dagitala ko man natang ti imula na. Kadama mula na. Nga madayjay kataltalunan. Adayo mga minumapanak pala ijay. Pambar. Awang ka mula na Kung kunamladay ta. Di mo ngamin pinili ana imbag tinakiasawaan. Kita am jakam sama. Profesional tinakiasawaan na. Ada na pinta sa trabaho na. Iso amayat tibiyag na. Ada pa'y dualugan da. Da kayo ngay. Ultimo bisikleta ka awan. Tatang. Sakit anak kay nga anak. Saan kay maaba nang? Kahit masikog ka manayin. Saanan, tatang? Huston sa limang apo ko yun. Pagsasarunwan yun to mati anak nyo kawang maipakan nyo. Kita nyo ba sita, tanay? Narigat ti panagbiag itan. Nubak nang kayaw. Wine! O reaganak kayaw iti sa nga dusina. Apay nga tatunggal mapanak iji balay da tatang. Kanayon nakasermonan.
Awan pa'y napuuta ka din sinermunan lakay. Apay, anyaman tin bagbaganan ngay. Katay sigod nga bagbagana amom daytan bulog. Kasla di ka mo na iro, medya ma'am. Kas di na mo talaga, no, awan maipapapat kang kuwana. No, da maitagmaw. Ay, nagsayaat ka kang kuwana. Ngam no awan, ay saus. Kasla kadaksan kang kuwana. Ay, masaksakitanak no maminsan lakay. Ipadlaw na launay ngamin nga da paborito na manugang. Ha? Sangkay dayaw na ni bayaw gabi. Nagagat ka no. Napintas ka no ti trabaho na. Kan saan ka no naimot. Ala ba kay? Tanog swerte may. Gaburak to man iti kwarta ni tatang. Tilay bagbagamat. Oray ko man no pumudno nga agswerte ka lakay. Saman, agswerte to ba kay? Promise? Mga nang tatang, nakaluto ni nanang. Ay, nay, nagbayat ti biyag ko tunggal umayak dito yung lugar yo baraw. Magan maturog lat kukuag dito yung nagdakil abalayaw. Katwa na, kababay mo't no pagtrabahon da kayo tatang. Ag-relax kayo kid di. Ay, win nga round. Ang kababayin ka na ng kintatang mau. Ang mga no'y bagada sa dutak. Saan tatang? May kay kid din, makan tayo. Para bangon mo gaya man. Ay, rumwara kung bakay. Ni, alas 5 pa lang. Nasipngat pa'y. Anya taramida mi talon aya. Ado ti maarami di talawon. Malating na kaon. Mangang kapay ang mawang pa'y magayam na luto. Adda pinalong pa tinapay. Iso na ti pamigatak ito madamdam ha. Agawid ak tulat taninton pangal daw. Nanang, saan ka di nga gawid ni tatang ita pangal daw? Kunanamot nga agawid to may mangan. Ngamawan pa'y laang mat. Tinapay laang mat, binalon na. Inak ka di ayaban, nanang? Alamang nga rod anak ko. Mapan kan ijitalon. Bukkawam ni tatang mo. Nanang! Nanang! Awan mo't ni tatang ijitalon. Anya, ayan na nga rodin nga eh. Kunana mga ijitalon ti papanan na. Rinikos ko pa iji kataltalunan. Kat awan mo't. Anya? Ay, sapay di na itugtugot ti cellphone na. Kasano ang makontakta nga eh. Bapan kami na balayan. Agyaman na kiti padang sa nga iliyo kanyak Ay, awanan yaman na abalayan. Ay, wine, adagayam intindi na kay abadbado kan sapatos ken ka abalayan. Adapay kalkalugong. Ay na, nagsaya atayin. Pag isaw, kasapulak ti kalugong ta, napunot ije lugar may. Ay, ala, mabit laang tayo nakalain. Nalipatan nila kay nga intud itay. Nasa pangamin arimwar. Ay na, thank you abalayan. Ay, pati bagam tungarod kami abalayan alalaki Salamat unay. Narabyan ka man na si Mang Putbulog. Nagapwa man na ya. Di talang, Ay, nakaluto kan. Agaw, kanta mabisina ko. Sungbatan pa'y ti saludsud ko. Nagapwang ko nak. Di tabalay da kumparay. Nag-istorya kami lang. Anya lang unay ti pag-isistoryaan nyo aya. Kanayon lakastan. Marabrabyan ka sumangsangpet. Kan masapsapa ka arumwar. Kunam talon ti papapanam ngam saan samat. Talon mga talaga. Ang kagagaw ta mabibisina ko. Adakwar tayo tatang. Apay madan ti kwarta. Umutang ako paggatang may iti abono. Abunaw. Basta sa o kayaw, abunaw ti pampambaryaw. Apay, anyat abunwan yaw. Awam makitak amula di asawam. Diyan may lapagay ti imulmula na. Ha? Nalpas matin ti panagtatalon. Apay nagsikin krapaya di asawam. Saan tatang? Kay milagayam. Anyang raw ti abunwan yaw. Diyak mo kan ni bulog Basta kunana mo takasapulan na ti abono. Pambarla di asawam da ita. Mga nod na babae na. Yung isaw ti pangtindan na iti utangan yaw. Ay, sana po no day tatang. Awan babae di manugang yo. Nagsingpot ni bulog. Di mula mo Nalakat yagin si singpait. Ken kuna makanayon na marabyan na sumangsangpait.
Kaya masapsapa mo arom-romwar. Papapananda. Ijay talon. Talon nga. Anyat kuwan na jay talon. Asa-asikasuan na dagi jay mula na anatang tatang. Ay na nakitak jay talon niyaw. Basit tinaimula nating ijay. Jakpat dyan na talon ti papapananda. Ha? Ay. Paliwam di asawa ma. Ang mga nag-chichiks. Ibagaman tagpaiso kanyak bulog. Talon ka di nga agpaiso ti papapanamwan niya. Ha? Apay nga mo day tadamdamaga mo, Jima? Makikita man narugrog iti banok no sumangsang puta. Jakon pinilit ni tatang agpautang iti kwarta. Tadamot punto na itimbaga na. Anya kumatabunwam kanalpas mo ti panagtatalon. Saan ka man nag-second crop? Ay na, kadagitay mo ulak anatang ijitalon Ay, imposible daytan. Nagbasit di mulam ijay. Jakpat yun day tangay bagbagam. Ha? No adda babae may baga madagos kanyak, tay pagat-pagat ko. Nita, di ka man umisam iti kasta bulog. Asino ti babaeng? Asino ti pangpangtanam iti ututangan ta kwarta? Ay na, awang babae, bakit? Di ka ngamin basta mamatilatan iti amam. Pamadagas na ladayday kanyak. Kapanan nyo gabay, nakasukat kayo mate. Ing kami agpaling kita, tang. Sumurot kayaw? Ay, uwan ba tanay? Awan masit si Daije balayin. Kasto ikaw, dagag sukatan. Uwi na. Ijamot la paling kiti papanantayo. Ay, nagmayat na talaga tibiyag yung gagasawa. Mabalin nyo lata ti rumwar iti anyaman nga oras akayat yung erorwar. Tadalugan yaw. Uwi na, tatang. Kan ag-grocery kaming tupay yun. Oras siya. Tanay, naibusan ti pangkusinak. Awan amin na yun. Sige, gumatang tayo ton, tatang. Da kamin ton timang bayad. Ay na, agyaman nakabaraw. Awanan ti pangisukatakken ka manugang kaw. Manmanaw tikasken ka kasing pahit. Mabilbilang lang. Umayak man nagpasyar, balasang ko. Ni, da kayo magayang tatang. Ala, sumrag kayo. Italaang man na nakapasyar kayo dito balay Wala, kailiw kong dagiti apukok. Ay, ayan na nga, ni Bulog. Ay na, sana matatao dito balay ta anak yo tatang. At daman ni talonan Ay, kastaya. Ay, ala, aginanak man nga ron beeta, inak man sa rungkaran ni Abalayan. Nay, apay nga da ka balayan. Kaano pa ya simbangpet ka? Itay laang nga balayan. Umay ko man iliwan dagiti apukok. Di damat nga minagaw-awid din iti balay. Ay na, kasano ka da makaawid da. Kaya ultimo pagpliti da ket awan. Ha? Mangurkurang isda balayan. Takasa daw, sadot mo't janak mau. Inal daw ama pa nagtalon. Ngem awam magimgimulan na. Mapansa may lagtugtugaw iji tambak ti talon. Awam matrab-trabahuan na. Awan mula na. Hey, masya na kiti anak daw. Na mairamrama na nga grig-grig at itisidong ti anak mo, kabalayan. Di nanto mo't pinilpili ti nakiasawan na. Anya ka ita. Natangkin ngamin ti ulo na iday. Sige, Abalayan. Mapanak pa. Ay, sige. Kundi bakasyon na ita nga balayan ko. Awan pa'y uray may sala ko maakamuti. Wendo sa ba pa sa lubong na. Imang-imang nga umay. Oo na yan. Dilagbain. Naimbag pa'y ka dya balayan ko di banger. Tanaparabor da. Tila may itid da kanyak. Ngam da ita nga balayan ka. Awan pa'y napuutak nga intid na kanyak. Uray sa nga rakam la ko maadikay. Awan! Julie, bakit? Agree ka. Apa yan? Apay gabi? Marigata na. Agangis. Gasla, nakapandag na dagsan dito barokong ko. Ala. Apa yan ngay? Sige. Mabit lang. Taipan kay sa ospital. Ay na anak ko. Agpaimbag ka. Apay ngay. Binaybay am samo ngamin tiba game. Di kan samo ngamin nagpapalo up iti check up mo.
Tiyan mo ka naimbagaan ako. Ngam saan gayam. Naliwayak tinagagas na nang. Di makil ka no ti puso ni Gabi, nanang. Sigod nakasta ti sakit na. Ang nakarkarumot itan. Naparigat samot ngamin iti trabaho. Ha? Ti amok aket itultuloy na ti panagpaagas na. Ang insardeng na magayam. Ala, agpaimbag ka anak ko. Uwan nanang. Kurang laiti na ito eh. Tatang, da kayo pala ti pangitalkak ka ni Gabi Tamasapul nga agtrabaho tani. Saan pala ang makatrabaho ti asawa? Agpaagas pa'y. Bantayan nyo ti asawa kan asikaswon nyo Kitala Ang magtrabaho nga anak ka. Kompormi ditan Agoy tresa kun no sales lady no iso. Ta sa anak mo't la nakalpas iti koleo. Malaga rod. Sapay ko mga rod tagimbagan iti mabiit ti asawam. Bulog. Akin laya ka dagita ibumbunag dagita babaros. Kan nagadu atarong mo dagitan. Anya dagita inangkat mo. Ha? Pugtuam, bakit? Ay na, di nakman parigatan nga agpugto. Nangalaam ka dagita Dagitay mulak iti bangir abantay Ha? Minulaam di bakanti aluti tayo ijay? Kuwan ta sayang. Nagmulak iti ado alayakan taro. Di agpay suman bulog. Wang nga raw. Taytan ti bunga ti kanayon nga irural ko iti masapa. Iso ang marabrabyan ang agaway. Anya? Ala, sapay nangina ti tarong kan layait Iso nga rod at siyamba, bakit? Ay na, nukasta. Diyak na yung pag-arup lakay. Nalawa maghayam ti minulaam. Uwin tapno guminawa mamatibiyag tayo. Day, kanya nga ito ipatpatak daryo dita sa angot ti balayaw, Jima. Pagbalinan mi abe kiri tatang. Kan minimart. Ay na, nakatsamba di asawa. Ngamin kahit nalawa ti minulaan na. Wen nga rod Uray siya. Jak mo dayta. Inlimod na. Takayat nakano sorpresaan tatang. Ay, kinanda pa ilugan yan. Wen, tapag-deliver min to iti tinapay. Kanda duma pa ama ilako. Ay, Pau, nasaya at nukasta anak ka. Ay, ayan nga ni Bulaw. Aday di kusina. Aglutluto. Apay aday bagayaw. Ada ko mga raw. Congratulations, Bulog, Barok. Apay nga alaman nun da kong tatang. Wala ta nakatsamba ka. Ay, sorry napasakitan ka iti kalabas. Pinababainan ka. Imbagbagak asadot ka ang nagbidutak gayam. Ay na, awang kanya day jayan tatang. Lipatan nyo dagitan. Nukasta, mapakawanak. Kawan basila ba nagdagita? Ay, thank you garon Nan, 5 gaso mo mga raw. Tagumatang ang itipuspuraw. Apay, anya klase a puspuro na itatanagngina? Kwa, 4 o 5 abaks ti katangag. Reserva ti daduma. Ha? Gano ka nga tangay nga gimbag gabay? Nabaypayagan nga agsaksakit ka. Dandanin, tatang. Agimbag ka matanatanay. Kasi mo dyan ako ngagtrap-trabaho. Tulungan mo nga mintibagim Pasensya kayon, tatang. Amok ang maumuma kayo na mga asikaso kanya. Ay, makapasikor nga mintikas taoy. Sikala ka na yun ng timaylot-lutuan. No nauma Kan si kayo na kayo mga asikaso iti asawak tatang. Ala, agawid kayo. Nay, ada ka magaya man nakaong. Ala, agawid kayo tatang. Takababain mo't no madisturbo kayo. Saan kumamot kasta at iraramidin nyo? Ita, taawanan magimulan nyo iti asawa. Kastalatan ti trato yu kan kuana. Idi adda pa'y kwarta ni Gabi. Kasla isun ti kasingputan iti imatang nyo. Ngam ita, taawan maitid na kada kayo. Agkakasakit mo tin asarita ti bagbagayo kan kuana. Ay, pasensya kan anak ko. Ay, sorry. Ala, agawid kayon.
Tasya kung ti mga sikanso iti asawa. Ay, kuwa, sa anak apo manaw, takayat ka tulungan. Kasi kagamain. Sorry ko man Kamalik day jay, iso suray. Kahit promise, jak ulitin ang tikas jay atrato ka ni Gabay. Suray. Natauhan na kiti imbagbaga ti anak ko kanyak. Nagsingsing petak nga rod kat nagpakpakawanak iti anak ko. Kastamutan iti manugang ko. Pudno mat ngamin ti imbaga ti anak ko. Asak la nasayaat no dapa kay ranudak. Ngam naawanan magimulak iti may sa tao. Agbaliwan ti panakilangan ko. Banag asaan arumbang. Katita nila tan Julie tagtrab-trabaho tamay parit kan ni Gabi tagbannog. Kat damot jay makan ti asawa na, napintasan ti panagbiagda. Adon ti business da, kat pasaray purwakan dakmat iti kwartada. Alakastan, ti gayem mo, Mario. Halaga gayam di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sa gayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti gayemyo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Hello papagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama ita kat manipod ka ni pagayam tayo asulidad. San napudpudno anagan. Ngamsak may nakablawan te pa ni Ma'am Jasmine Rivera, ni Ma'am Leonora Bautista, ni Ma'am Angel Oro, kani Ma'am Susan Ronquillo. Kastimahan ti kuna ni pagayam sulidad. Dear Manang Biyanang, agtaray to istoryak kadagiti talo nga anak ko, kan iti asawa. Nakurapay laeng ti panagbiag me. Ngem, nakaadal dagiti duwang anak me, gapumet laeng kadakwada. Ing karigatan da pinagadal ti bagbagida. Kat ti maysa nga anak me, jay lagbartek ti amunang aramidan. Banag apakaungungtan na iti amana. Adanda ni pa yan nagtalawan ti ama. Adanda ni pa yan pagtalawan ti amanan, gapo iti kinamamartek na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Nanang ka sulidan, nag-isang pwedang iti bangos kan tilapia. Si Dan tayo. Nay, nangalaam iti inggatang mo kadagitoy ngay. Ay, damagan nyo pilang. Diskarte ka. Basta iluto yun. Di kayo matanagan sa jak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kada kita. Ay, nabarbartag ka man na si Mangpag. Anya ngay ti kastalang namurmurseng ka. Ingkag digaws, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw, day tanganak mo. Tumilang. Ay, nagloko kan. Apay pagtalawam nga ay kat anak tamot ni Ivan. Wala. Day tamilang papaanawat ti amunang aramidan. Ha! Sakit ti ulaw ti ipapay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamot isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman na iti day jay ngay. Ay, saan natin nakaw? Unay kamutan. Pagbalinam kat ngagtatakawan di anak ta. Kay, pangalan na ko may ti kwartada ngay. Kaya mo permanente at trabaho na. Oh, Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. awang kababay na. Tila pakitorturugan na. Di na paila kang arod alain amin nakawus na tagtalawan. Awan tumula ser-serbi na nga anak. Naimbag pa ay nagitidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagraduar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadala hindi pa naggraduar na. Kaya ni Ivan nga ay. Siya ngagpampanunaw. Diyay laarak ti adda iti ulo na. Ha! Awan ser-serbi na. Saan kumamata kas ti panagsasaom Oo. Tauray kas jay ni Ivan. Anak talataday jay lakay.
Umada na inti, panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak ka. Wen tatang, itilikodan ti ado a sakripisyo. Makagradwarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naimbaglaki din, tananakam kayaw ko ni Mariaw. Ay, sana kas itikabsat yun ni Ayban. Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay, kabsat yaw. Ayan naman nanaya. Api nga awan man di ti balayon. Ay, hadama ni Jay balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Mangibabain na dya kabsat yaw. Di pa ilaka agtalaw ako na. Nakastrag ako niti trabaho, nanang. Ha, kasta ay anak ko. Ay na, nagsaya at unay Kamu dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay na, nagsaya atin anak ko. Kablawan ka. Tumatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tatang. Sardinas man. Naguray ka. Asinaw, no, ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti istumbaw. Ala. Di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, pangibabay na talaga dito'y tao. Nabartag manan, katila pagililadan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay, Ha? Agpilit mo't ngamin agumatang, tata. uray, ibaga man na ibos. Basulyaw nga gis-istaur, no apayakas to, ito'y anakaw. Ha? Uray, dis oras sa mo tirabi, papainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't tata? Amumi mo't ti curfew Hoy, Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yu kugtaran tata. Kaasi mo. Mangibabain, lablab sandalatan dito, akas tatilakana. Ha! Aywan gayam, tata. Alain nyo ti impadulin ni Ivan. Impadulin na sakbayan na ginong. Anya dayta? Sa nga supot at tinapa, tendaing abangus. Ginatang nakano ijay kabangibang nga ili. Anya? Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagidaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibagam tuman nga gawin dadagaw sa paaman ang makaring, maring. Kada kwarta yaw, nanang. Ay na, pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawat kaya? Ikang kayaw. Ha? At tinay, Ne, nangalaan manan iti kwarta. no kwarta lang ako. Nagado, ti mabali na pagdiskitaran, dita. Nakumbuya, dayta. Anya, Awan tumang aming pagkatangan, iti masiday, di na panami kadag iti barkada. Iso nga itagkula kwartaan. ay na anak kaw. Sardengam kumadag bartag. Kita man ta itsuram. Kas kalalaklakayan una yun. Ay na, baybayan nyo man talaga. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Ha? Kan di kan uminom iti arak. Ad-ad dato maar ka. Kan umubing ka anak ka. Ay na, amuyumot aday tala liw-liwa kaon. Iso nga baybayan dak ka din nanang. Sa nabali at amo matilimitasyon ka. Musta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Wen tatang, ang ingatan ko adagos iti simento kan haloblak. Ay, pangusaram nga Pagbalay ko tatang. Kababayin mo't no makikabkabalayak latan kada kayo, kat andamot ang trabaho. Ano ngay kumaanak ka. Basta man jak tatang. Isang nga gipatakderak iti balay ko. Ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation jay adim inton bigat. Umay ka, Mariaw. Ay, jak makamay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak nga agpapaaramid iti balay. Malaka ron na. Nakamilatan ka ni nanang mau ti mapaan. Graduation gayam, ti kabsak ko itan niya, nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak ka. Mala, sumarunong taon. Agdi ko sakpay mo, ha? Tano na bang luwa, may? Sige, tao muna kami kinitatang iyo anak ka. Ay, di ka umay Ivan. Di ka mangibabay ni Jay. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartek kan tumanan nga umay Jay. Mangibabayin kan tumanan. Itanang mo't. Unay mo't ipagkikitaan nyo kanya, kaon? Sana mga gulgulo na mabartek, ha? Di uray man. Mangibabayin ka lata.
Di ka ngamin agin inom ano umay ka anak ka. Ay, wait na. Hala, mapangkay nga roday. Sumarunuak taon. Ay, saan? Apay ay aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation ya kabsat na. Aha, magipabay nga raw. Di ka umay, ay ban. Arak man maring. Ni, aginom ka manen Ivan, nakasapsapa. May mati na sapa, ha? Tapno makainanamit ang nasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation ya kabsat mo aya. Ay, kumpurnay no, gumagata ka mapanintong madamdam, ha? Di mo ngamin kaya, di ama ka dumarayak. Tamang ibabay na kanoy, jay. Iso nga isya ta, manday dyan yung bagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan ah. Araki dahil, ure may salabutay. Ay na, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami iti inamparakan ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo amaryaw. Kablaawan da ka manen, maanak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaanan to ti agboard exam Tapno makatrabaho ka maten Kaya agsweldo ka maten akas ka ni Manong mo Uwen, tatang. Congratulations! Ima, ating ka. Ay na. Opay ka. Ay kunak mo tadi kan umay. Mangipapain ka ditoy. Nabartag ka manay. Itatang, basilay ni Lumpaw. Kanya magulgulaw. Umay ko lakablawan na tiki kabsak ko. Ay, at itirigalo kang kahit panagturpos mau. Ima. Ni, anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita, ay ban. Unay matikas ka pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamat tanak mo. Kay, pagalan na ko maiti gatang na iti kasta. Gawam mo trabaho na. Istambay lang, mate. Pasensya ka, Ima. Tayo sag 600 lang arilo data. Inggatang kon tayo tangdang ko anak kay karpintiro. Hindi kalman. Ay, agyaman naklata, manong. Maragsakan nag-atan di adal kan. Sana ka sa kanya. Ay, ano sandaway. Tanay, mamarta mo ito ka masamaw. Ang kiday. Napatag kaya aming kanya. Ipapatag kayo, amain. Nalpasan ti balay mo, amanong. Asino tinagaramit dito yung ngay? Hinibayaw ko Diyan ko makabsat tatitang danak ang mga ramid. Ngam artak mat. Ang mga no di na madiretsong aramidan. Kanya nga Adan trabaho. Addan, manong. Kaskas-trag ko lang, hindi na panalawas. Nasayat no kasta. Agawa mo ti agurnong tapno makabalay kan. Ay na, talaga abalay ti mo na ngay pundar ko, manong. Lugan ti sumaruno agatangag. Ay, kawa na. Tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumur kay tatang. Tapno makita yung mati unag ti balay ka. Umay ka. Ay na. Oy, apo, nagpintas mo tinabayan dan iti balay mo, anak kao. Una. Dito tinapnapan ng tisweldo. Ay, kaya nagsweldo kaan. Una. Apay aya. Wah, awan ngamin kwarta ami kanina nang yaw. Ang mga no adamay itod mau, uray, sangar ribaw, wano, 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang Ngam aday jibang ko ti sweldo. Adang amin yung ornongak. Anyat your orno nga, Mariaw. Gumata nga kitilugan ko. Ha? Pasensya kayo tatang. Ngam no kayat yo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry Ngam talaga ngamin nga dayor ornongak. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo ngam adamat your urnungak, tatang. Anyamot your orno nga ngay, ma. Agurnungak mamatiti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabkabalayak pala kada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan mo't problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurnungak iti pagbalay ko akasi ti inaramid ni manong ko. Ala, saan abanay? Tanda mo tayo iduldulin ko abayad ti mula ta alaya. Iso ti pagpalingkita lakay. Ay, di tapay nakaraman iti sweldo dagiti professional nga nakta. Agpadadamay nga dayor ornongan da.
Ay, lumasin tumutin ni Ima iti balay. Taan ako na nangagpaaramid ka numag. Ala, baybay amno kasta ti kayat ng aramidan. Husto mo't kitday, tapno adda pakakitaan da iti sweldo da. Wan matkit di ah. Itayan di ka tuday. Napartak man na simbang pet, di anak mo. Ay, ikaksang tapno agnakam. Ay nalakay baybay amon. Saan mo't nga gulgulo? Nasingpet latamot nga uray mamarte. Kakarot pastrakan. Ta mga no agid daman na jaro bayan ay mangibabain. Nana. At tayo, insang pitang kayo, tipris ko nga ikan. Nagatuma day tuyo anak ko. Nangalamay dito. Intang di barkada ka mga alap. Ay, pasensya kayo na nabarta man ito yung anak yun. Ay na, una yan ti kasta lang ang manak ko. Namurmursang manang tabadaw. Malaing kaagsukatan ako. Ay, at ito'y payayan, tayo sweldo ka ni Tata Bantaur. Nagtalimaan iti kabinida. Ha? Nagtrabaho ka? Wala, ha? No, damangayap ka niya, nagtrabaho ha. Numalpas ti trabaho, sakam to lagi na kasi niya. Una ka to'y nanang ko nagpintasin na yan. Ay, tayo kanitatang dahi taswilda. Di kayo madanagan, tadya ibarbartak ti magadat. Ilib-libre da lang. Anya? Yala, yung kayo kumatangan ni ti masapsapol, di ti balay. Kailuto yun, dahi taikan. Tapres ko dahi ta. Ala, agsukat ka nga rutin ta maturog ka, wan. Di kan rumbar dito'y balay. Ay na, madanag anak lakay. Di mo lagawitin ni Ivan nga anak ta. Di mo sagante pa nagawid na dya tao. Tamang ibabain tumutlaang. Duray sana nga gawawain. Unay kamutan, nagsasaw ka, kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Patas kumalaang titratom kadagiti anak ta, lakay. Tauray kas day ni Ivan, saan anaimot. Uray ka na yun amabartag, at dalatamot isang put na amasida. Kan ikan natapay iti kwartata. Bakit? Bagbaga amlaang saan akasta. Tanangam ti isaw-sawang mo, lakay. Tama kapasakit kamot itirik na. Agawid ka, Naivan, nabartakan. Makituro ka man, hindi ti balay yawan na silang. Masaduta nga gawin. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may sak dito'y balay. Amang ano niya ti sawon ti tao, no makita da dito'y balay ti pagturturogam. Kagagawin na? Tadi to yung mga trabaho. Magawid ka kidin. Tayawid mo to'y sweldom. Di tuloy niyo pa lang ti sweldo. Alaag tao, at panigata dita. Bakit? Aking materyales ka dagitain sangpod na dita paraangan. Datayo ka na, lakay. Anya? Apay nag-order ka? Nangalamit yung katang mo kadagijay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinangbayad ka dagijay. Anya? Inggatang nakanutay na urnong asweldo na kinimanang sila ing iti kabangibang abarangay. Anya? Pumintas tuntoy balay tayo lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayaw. Ay, uwan nga raw. Ay, kamaudyanan na. Masiminton ti balay tayaw. Anak! Anak! Lumabas akay! Ni Mario nga anak ta. Ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana tagdagdarasak tatang! Sige, nakaw! Ay, nagpintas ti lugan ni Mario nga anak ta. Sinukatan naman gaya man ti sigod alugan na. Wan, isaw ti papapanan ti sweldo na. Ne. Tanang! Tatang! Taylugan ni mga anak ta tinagsardeng iti bataw lakay. Nay, matartarimaan mo ti balay yon? Asino tinang patarimaan? Ay, dumagas ka pa ya. Ay sanan! Tane, dapay papanak. Ang mga numaladawa. Inton maminsanan. Sige. Lablab sanda talatan dagiti di adal nga anak ta.
Tanang! Ituloy tayo ito, mananinto na may alawas, ti trabaho dito balay. Tadyak pa'y nagsilda. Urain inutan tayo, apapintasin ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Tanay, nagrukupain. Manana yan. Wan, di ka agapura anak ko. Uray inutin tayo. Ay, bahan. Apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayad dagiti por diyak at tanang. Ado mo ilata ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala dagiti sweldaw kisuan na ornaw. Kaiso na tinggatan ko materialis ti balay. Ay, naimbagman anak ka. Ay, nasaya at unay ta napanunot mo apatarimahan to'y balay tayaw. Awan mo sa bali amang patarimaan no sana siya. Tadi mo paganano dagiti di adal akakabsak ko apatarimaan. Tadamo bukod ababalayay. Ayos lang kanya tatang. Di kay madanagan. Tauray kas tuya laki kitaan niyaw. Nakasagana mo lata at tumulong kada kayaw. Nauray mamarte ka. Ay, ban anak ka. Sorry sabay ko mata mapakawanak. Gapo ka dagiti impagbagakan ka. Imbagbagak nga awan sir-bem. Ay nga, di yung balik sa tatang. Lipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta matanda mo maminsan Hindi mo malilikan di awis dagiti barkada ano ka. Hindi kay madanagan. Ikagumaak bawasan ti panaginom ko'y tiarak. Wan, anak ko. Tanarigat ti agsakay. Iso asalwad am ti salun at mau. Bawasan basi ti panagin inom mo, anak ko. Wan na lang. Napapintas ti balay mi, babaan kini Ivan nga anak mi. Kanayon mi abagbagaan ti anak mi, aging nga inot matla nagbalbaliw daytoy, ket impamaysanan ti nagtrabaho. Ket ita agsasaronon ti kontrata na nga agaramid iti balay. Kita man latibiyag ngagpaysoan niya. No asino, jay tinagtagibasit nila kay mo nga anak mo. Imbagbaga na nga awan na pinta sa aturong tibiyag na. Ngam di na ninamnama nga isugayam ti makatulong kada kayo. Iso ano maminsan, narigat tagsasaw iti patapos ako nada, tamangan no lamutom to, dagiti imbalbalikas mo. Manang Biyana! In your nose para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin.